رونهیا کردستانی ج روجاوی کردستانی دما خوش به بنرین هجا ایرو دوی تیرمه 2026 و روجا پیشمیه امیجواره بلتانا دانی ساعت هفتان پیش کش بکن پشتی و ناو بره. بله جارکن دما خوش به بنرین هجا امی ایرو شامی دست بکن ایرو لنیزی کشکا داده یا شامی تقنیکیا مزن رودا لگوری وزارت هندرین حکمت دمکی را گهاندیه ده انجام وی تقینی ده 4 کسان جیان آخوا جدازدانه. اف دیمنین هندری قهوه‌خانه لنیزی کشکا داده یا شامی کو ده هندری وی ده تقین رودایه. دکلیا پیشیده دنگ امبولانسان بلند بو او هیزن اولهیه دور لدوری گرتن. وزارت هندرین حکمت دمکی بیجه ده انجام ده 4 کس هاتنه کشتن او هجمارک بریندار بویه. دزگین خواجه جی گوتن 4 کس هاتنه کشتن او بیتری 15 جی بریندار بونه. پارزگری شامی مروان ادلبی اشکره کر کو تقین ده انجام بمبایه که در رودایه. او دبیجه کو هنک آلی دخوازن آرامیه تیگ ببن او نها لیپرسین دوام دیگه. لی حتی کلیا آمده کرنا وینو چیجی حکمت آدم که برنگی که فرمی صدما تقینی اشکره نکریه. السريع يا شباب قسم الحميدية أي حدا بعتونا على العمليات. ایرو شانده که حکمت دمکیا سوریه لکلکا پارزگری حسه که سردانا درگه نسیبینه کرد شانده ده سروک دستیا گشتیا درگه او گمرک قطیبا بدویم جه خواگرت نوچگانم جوانا جمعه جه آگاهی برفره لسر سردانه رادکینه. شاندك حكومة دمكية شامي بآماده بنا بارزگري حسك نها سردانا درگه سينوري نصيبين كرن پاش جهاتن دريه ويدن اون دیمن راس هفکاری من دیمن بده خویانی کرن کو پشیدمه که پشیدانوستاندنان جبو ذکرنا درگه سینوری نصیبینه دنا برا قامشتو یا روجاوای کردستانی و باکوری کردستانی دیه ایرو افشان ده حکومت دمکی یا شامی در باس باشاری قامشتو دبا سردانا درگه سینوری نصیبینه دکه به آماده بونا پارزگری حسکه اون دیمن راستراس یه هاتنا حکومت دمکی یا شامی جبو درگه سینوری یه نصیبینه. ایرو بانک ناوندی یا سوریه شاخه خوی لپاریزگاه حسه که به آوه که فرمی وکر به سردانا سروکا بانک ناوندی یا سوریه او به آمادبونا پاریزگر حسه که نوردین احمد دری بانک هاته وکرن. پاریزگر حسه که نوردین احمد او سروک بانک ناوندی سوریه محمد رسلان به هفره دری بانک وکرن. بویره به مراسم که فرمی او پشت دمک دریج گرتنی دری بانک لحسه که ایدی وکرینه. هر دوره وبران داخویان یک هفبجدان او دیار کرن که اف وکی سازیا یکمین ده سکتورا دارایی ده لحسه که تیوکرن او ده به گاوک گرینگ ده گشکرنا آبوریه ده. سازیا بانکا سوریا ناوندی سازیه که کوناره وکرناوی وکی یکم سازیات سکتورا دارایی ده پشتی چند سالین گرتنه گرینگیه که خویا مزن هیا. پشتگیریا سکتورا بانکی پر گرینگه. پشتگیریا سکتورا دارایی بگشتی پشتگیریا چاودیریا سکتورا دارایی برای بانکا سوریه یا ناوندی گرینگه. بشكل يليق بهذه المؤسسة العريقة اللي عمرها لذلك نبارك افتتاح ام ذكرن و اكتيف كرنا شاغي بانكا نافندية سوريا لحسكي بيروز دكن
دê bandorek wê ya erînî li ser jiyana aborî, geşepêdan, veberhênan, bazirganî, çandinî û pişesaziyê hebe. إن شاء الله نتمنى لأهلنا Li kampa serêkaniyê ya koçberan di havinê de jî ji ber nebûna avê rewşeke geleke zehmet derketiye pêş. Ji bo peydakirina avê serî li gelek rê û rêbazan têdayîn ji bo dîtina çareseriyekî ji vê pirsgirêkê re ev çend rojin behsa berdana ava stasyona Elokê têkirin qaş û du hatiban berdan dê. Hikûmeta demkî soza xwe careke din bi cihlanî li gorî agahiyên ku niçeganî me Mihemed Badirê bi dest xistiye. Stasyona Elok amade ku avê berde lê neberdana avê ji ber pirzgirêka boriyên stasyonê yên ku avê digihîne başarê Hesekê ye. Binerin hêja ez li kampa serêkaniyê me ev halê xelkên koçber yên serêkaniyê ye. Tenê ji bo ku hinek av bi dest xin diriya trombêra avê dikişînin lê ew jî tune ye. Ji xwe ev çîrok ya xelkên koçber yên serêkaniyê ye û tev de dizanin ji ber êrîşan bêtirî heft salin xelkên Hesekê di nav de koçberên serêkaniyê rû bi rû li hemberî qutkirina avê mane. هذا حالنا ما في مي من بدايتنا لاخرتنا كلها شكل عن طريق الترومبة على طريق الطرمبه وعلى طريق شفط بلدهم وهاي وهذه كلها هاي طرمبه نسحب بطرمبه ونسوي ما في مي. شخوا hûn tev de dizanin ku çend roj behsa hatina ava Elokê tê kirin. Daha texmîn kirin ku li gorî daxuyaniyên hikûmeta demkî ku yekê vê heyvê av ji stasyona Elokê bigêje bajarê Hesekê. Lê li gorî agahiyên me ku girtine stasyona Elok amade ye ku avê bigihîne bajarê Hesekê. Lê pirsgirêk di qestel ew boriyên ku ji stasyonê digihêjin bajarê Hesekê di navera Tiltemir û stasyona Elokê de ew borî ji ber diziya û destdirêjiya koşaliyê komên ser Tirkiye ve gelek wêrankirin li ser hatiye kirin. Li gorî agahiyan ew Xertûm borî têne serrastkirin da ku careke din li gorî plana ku hatiye kirin av stasyona Elokê bigihêje bajarê Hesekê. Xelkên bajarokê Til Eran û Til Hasilê li ber çerxeriya Eldela çalakiyek li dar xistin. Di çalakiyê de daxwaza serbezberdana zarokên xwe yên ku ji hêla endamên ewlekariya giştên hikûmeta demkî ve hatine girtin kirin, her wekî serdegirtina malan û girtina welatiyên li herêmê jî şermezar kirin.
بله هر خلکی باجری قامشلو کوبانی لدیجی ایرش او گرتنین لتلعران او تلحاصله کو پیک خاطنه نرازیبونین خو دوام دکن به داخلین جدا جنان اف کریار شرمزار کرن هر وقت دیار کرن کو اف ایرش لهمبری جنین کرت نای قبول کرن او پیوسته حساب جه ایرشکاران ورا برسین برای خو وگره و تهدیدی خو و گو مدهمی خود بگ سرجنا گو پیر اف چیکا گو دک اف جی قط وقت نار سری ام جن نما قبول کن ام نما جن رودنی ام بر خدیر میل بر خو بدن و مسری نتوان دیوم ناتوینن و می حتی ساق من جی ام جن راجن باری هفدو و امی علی هفدو کن وش خو سرکفتن آجنی بجی وبرا باش الخوا فقر قلت تو او بيجنا قبولك وقبول بك نبكي فاقوا ويجي الحار دريجي هبه جبر ام جنن ام نبخا بونجن بفكره سروكا ابو مونجن وام شاغرتي سروكا بونو ام الدنيا يجبو جني بها جنن جبر ام جنن وما البرخوا دا وما البرخوا بدن مسارينا طوادي مسارينا طوين ام نب حقوق انسان ابون جهاتي ونب حقوق انسان ما في خبستين ما بخد دست بكري ما بخاجي سر كفن برا باش زانبه برا جوا خطي خو فقري بس ايري شاب سر جنا جن ما عبرين جن انهانه بالفكره سرو كابو ميل برخو بيان الى راي العام والمنظمات الحقوقيه انما مايو كرد الويدا كدس دريجي قولي بي ام قبول ناكن ام دبيجن ام بشكي جسورينا اندماج دو ارتامد ود تشبويا وني اعتذار خوش ملتي كرد بشكل كي فرمي ام مزني ود خوازن قو اعتذار خو خوازن او كسايتا قو دست خود دريجي دايكا كرد كريه ام جزا جد خوازن ام دخوازن وي جزا بكن جبو ويجي ام تجاري قبول لكن دستي قو دريجي دايكا دبي دريجي بچوكات دبي دريجي مزنات دبي دريجي خورتات دبي دريجي قيزات دبي دريجي دايكا دريجي محمد ایریشه گوته نکرین گرک بین راوستاندن و بتایبت لسر اراده جنا کرد یا گو پیشنگتیا بسالانه هر تشتی کریه براستیجی و جبو کو ام دمات بیجن انتگراسیون سیستم انتگراسیون خرانه به اف انتگراسیون ام دبیجن آشتیانه دموکراتی آزادی و ما في هر گلکی یه گل سوریه و روجاوای کردستان جیان که عرب خو به کرد خو چرکز خو سریان خو ما في هر کسی گرک ته دوره جهگرتن و به پای او تعدي هنا كل جن كرد كرن تلع الرانه ام قبول ناكن جن مي كرد جي مسل دكه يعني بيچكا وتشتاق به ام جيب وانا رانه بجيب هفد رانه ام دي تشتي قبول ناكن نلسر وانا ونلسر خو ونسل میدارین هجن هامی یک جنوچین هری سرکه ین کود روژا ایرودم و جنها پیداجی و جهک خوی روژا ویده بگیره و ساتی خویا کرن بواره پار و بکن کو اوجیم هفسرکاتی کنسیار ریبرا کما جواکین کردستان کجه که لسر پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک داخلینه که با آواک برفره بلاف کر کجه که بیجه پشتی هفدیتنا 24 گلانه حتی نها تو پیشکتنه که بربچاف پیک نهاتیه ده داخلینه دهاتیه گوتن پیواجو تنه به آزادیا ریبر آپو او به گاوین هفگرتین چارسریا دموکراتیک دکاره به پیش بکوه هر وها تکیلداری پلانین فن و فوتین دولتا ترکیه جه هشکاریه ده دود بیجه نه ریبر آپو نه جه اموی فرد کرنی قبول نکن چما کجه که وی اکی ده بیجه برسوا وی ده برفرهیانو چه ده املی تماشا بکن دو وقتکی ده کو پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک دروژه ویده یه جهف سروکاتی کنسیار ویبرا کجه که داخیان یک بالکش هات.
کجک دیار کرد که مدیا دل سر قانون چارچوبه و پیواژه آشتیه گلک نرخاندنن به بنگهتن بلاف کرن و اف نزیکاتی نراز دکارن رایا گشتی شاش بکن. لگوردا خویانیه پشتی هفدیتنا 24 گلان یال ایمرالیه حتی نها بربر عبدالله اوجلان را نه هفدیتنک نجی انجام نرخاندنن آلین حکومت هاتن راگهاندن. کجک دبیجه روش نشان ده که ده پیواژه ده هینجی گمانیه که بنگهین هیا. ام دخوازن ویه که به اشکره دست نشان بکن. نره بر آپو و نجی تفگر آمیا آزادیه فرض کرنه قبول دکه. بگوتن آم قانون درخست قبول ناکن نرخاندن و فرض کرنه پولیتیکای شر تایبت و ببه نزیکاتیه که دوری عاقل. لگور کجه که پیواژو تنه بگوتن و داخیانیان نای مشاندن. لیدوه بگاوین راست هفگرتی و یک پاره وره پیش خستن. کجه که دبیجه هکه آرمانج آشتی و چارسری دموکراتیک به دوی هم شرط سیاسی هم جی شرط پراتیکی با آوای گیرونی و برپرسیارانه ورن دست نشان کرن. وکی تفگر آزادیه ام خودی و اراده و برپرسیاری نکو اتمسفر شر و قطبونه یا پینجی سالان جهوله راکن. جبوب جی آنینا انتگراسیون دموکراتیک به پولیتیکا و گاوین خو ارکو برپرسیارتیا خو بجی بینن. هر وهاد داخیانی دته ببیرخستن کو د کنگره پکیکه ده بریار هاتیه گرتن کو پیواژه فسخ کرن و به چکرن تنج عالی ریبر آپو و ورب ریو برن. کچه که دبیجه اف بریار تنه د شرط انخبات این آزاد ده دکاره ورب جی آنین و بی گوهرین استاتویا ریبر آپو اف پیواژه نکاره بسر بکوه. د داویا داخیانی ده بانگ لرایا گشتی یا دموکراتیک تی کرن کو لهمبری تجرید ایمرالی هشیار به و جبو سرکفتنا پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک پشگیریه بده. کجه که دبیجه تنه بهشمندی برپرسیارتی و نزیکاتی که راست دکاره درفت جبو چارسری دمدریج وره آفراندن. بلی هر نتنه بوم هف سروکاتی کنسیار ریبرا کجه که اشارت به هفدیتنین داوی ین سروک میتا ترکیه ابراهیم کالن جبو عراق و حریما کردستان شکر کجه که دبیجه دوی آرمانج و انجام وان هفدیتنان به اشکره بینرونی کرن. کجه که داخلنی خود بالچانسر سردانا سروک میتا ترکیه ابراهیم کالن ابو عراق و گوت دوی آرمانج وان هفدیتنان به اشکره بینرونی کرن. لگوری کجه که کالن دنابرا بغدا حولیر و سلیمانی ده هفدیتن پیکانیه و افتیکلی نودکارن بشکش پلانه که بنکو لدشی تفگر آزادیتین آمده کرن. کجه که هفدیتنین بریا ایریشن لسر روشاوی کردستانی ببیر خست و افتشتانی زمان. بریا ایریشن لسر روشاوا جی هفدیتنین بویرنگی هاتبون کرن و جبرویه که دوی گلی کرد و هیزین سیاسی لهمبری وان پیواجوان هشار بن. هفسرکاتی کنسیاری و برای کجه که بانک لحکمت عراقی کرکو هکه پلانه که جعالی دولت ترکیه و هبه او قبول نکه او رینده که خاکا عراقی ببه بنگه که جبو اپراسونه که نو لدشی تفگر آزادیه. هجمارا تیرمه یا روزنامه کومینال به پیام ریبر آپو درکد پیام ایدتی گوتن ددما نوده وشان دوی نتنه تئوری هلبرینه لی هر وهاب به هیزکه کو ریخستنا جواکی او پراتیکا دموکراتیک به پیش دخه ده همان هجماره دجی پیواجویا سیاسی باشوروجا ترکیه او مدل که کمارا دموکراتیک ده نوا گوتر نویسکارن روزنامه ده هاتن نرخاندن. پیام ریبر آپویا ده روزنامه ده بسرناوی دوی نتنه تئوری هلبرینه ده همان دمه ده خطه که با آفرینا کو ریم پراتیکی جی ودکه درکت. ریبر آپو بالدکشن لسر شرط و مرجین دمان او دبیجه او یک نتنه به نقاشین تئوریک نای برسواندن. ده پیام ده تی گوتن کومینال دوی به خطه که وشانی کو ده نوا جانی ده جهد گیره جواک ریک خستن ده که او ریبازین پراتیکی پیش دخه رولا خواه مزنتر بکه. هر وها تی دست نشان کرن کو وشان دوی نتنه وکی آموره که راگاندن وردیتن لیبلی دنگی وکرنا جواکی سیاسی و ایدولوژی آدمان نو و هیزا دیار کرنا ریگاه وی سردمی به. ده همان هجماره ده نویسکار حلیل جمال ده گوتر خود پیواجویا دانوستاندنین دموکراتیک و شرطین گهشتنا آشتیه که برومت نرخاندیه. دوران کالکانجی به گوتر نها دما کمارا دموکراتیک ده پیواجویا سیاسی گلک آلیان و آنالیز کریه.
مصطفی کاراسوجی به بیر آنینا علی حیدر کایتان گوتارا فهمکرنا حوالی فواد فهمکرنا ریبر آپویا وشاندیه. ده هجمارانو ده هر وها گوتارین لسر آزادیا جنان برخودانا کردستانی چالکیا شهید زیلان و هلبستا هی دیروک یا علی حیدر کایتان جی جهگرتیه. لباجر سلیمانی ده نابرا تفگرا نفشان او یکیتیان اجتماعی کردستان یعنی که ده پیمانه که سیاسی هات امضا کرن آلی دیبیجن افگاف دسپیکا قناقه که نو یا پیواجوه سیاسی یا حریما کردستانیه. لسلیمانی رو رسما فرمیا امضا کرنا پیمانا دنابرا تفگرا نفشین او یکیتیا اجتماعی کردستان یعنی که ده پیک هات. سروکی تفگرا نفشان نو شاسوار عبدالواحد او سروکی یعنی که بافل طالبانی پیمان امضا کرن. لگوری داخلین آلیان اف پیمان دسپیکا قناقه که نو یا پیواجوه سیاسی یا لحریما کردستانیه. هاتا گوتن آرمان جوی آفراندنا گوهرنه که بنگهین ده تکنین سیاسی او نقشه سیاسی حریمی دیگه. هر وها هاتا گوتن آرمانجا سرکی و پیمانی وگراندنا هفسنگیا هیزان گوهراندنا شیوازی حکمرانی او پیک آنینا چاکسازیا ده پرگالا ریوه برگه دیگه. ده آخافتنین خود شاسوار عبدالواحد گوت اف قناق پیدویه به ویرکی و بریارداریه که جدی هیه. بافل جلال طالبانی جدی بیجه اف پیمان ده دیروکا سیاسیا کردستانی ده وکه روشک نوتی حسباندن. لباشورک شیلادزی یا سرب آمدیا باشوری کردستانی و ارتشا دولتا ترکیه داگیر کرد 6 جوان بنچاف کربون پشتی روشکی او اشکنجه کری و جاری او بردان. اندامی ریخستنا سیپیتیا امریکای کامران عثمان تکلداری بنچاف کرن او اشکنجه کرنا جوانین باشوری کردستانی یا جعالی لشکرین دولتا ترکیه و آگاهیدا. کامران عثمان آنی زمان کو دو 6 جوانین باشوروک شیلادزی یا سرب آمدیه و تینه گرتن. اف جوان دما خواستن جبو کم کرنا گیام بچن لشکرین ریلوان گرتنه. لشکرین ترکیه به قنداخین چک قاوش او زلیان لوان جوانان خستنه. پشتی اشکنجیا روژکی او بردانه. کامران دبیجه جه جوانان راحتیه گوتن اگر جاره کدن ورن وان هریمان و بینه کشتن. هر وها دست نشان کرد که ارتشا ترک نتنی اشکنجه لو جوانین کرد کرد جه دوارین وان جه لوان خستنه. هیجای ببیر خستنیه که یک جه هریمین که هری زیده زیانین شر گهشتی اف هریمه که و حتی نها نوت دو گندین دیکوین و هریمی جعالی ارتشا ترکیه آداگر کرد و هاتیه کنترل کردن و ریناین داین که ولاتی وگرن لسر واری خواه. بینرین هجاو جارمی بری خوابدن روشتاتی کردستانی لروشتاتی کردستانی جیم اف دمین داوی جاره کدن ایریشن رژیما کمارا اسلامی ایرانی زیده بونه پارتیا دموکرات کردستان ایرانی پدک ای دبیجه که ده نابرا هیزن وان و هیزن رژیما ایرانی ده شرک درکتیه و ده انجام اف شرکو درکتی ده 6 پیشمرگه شهید بونه. پارتی داخویاند که شویدن لگوند قزقابان 3 کیلومتر که دوری باجری پیران شریعه دنابرا پیشمرگان و هیزن رژیما ایرانی ده شر درکت. لگوری داخوینیا فرمیا پارتی ده انجام ده کارو هرمزیای فردین جنگیزی محمد خاکی عبدالله مهان پادپور توانا عثمانی و محمد امین بیازیدی شهید بونه. پدکی ای گوت اف کما پیشمرگان ده دماکوش بو ارکک سیاسی و ریخستنی ده نوا تفگری ده بون کتنه کمینا هیزک مزن ارتشا سوپی پازداران یا ایرانی. ده داخلینی ده هر وها تی گوتن خوینا وان پیشمرگان بنگاه دوام کرنا تی کوشینیا پارتی او نتوییا لدیج کمارا اسلامی ایرانیه. پارتی هر وها آنی زمان کو بکار آنینا زور ترور او چافترساندنی تنه لوازیا رژیما ایرانی تی خویا کرن.
Komisyona Mafê Mirovan a Kongre Netewîya Kurdistanê kenekê bertek nîşanî pêla darvekirinê ya Komara İslamiya Îranê da û got û li ser vê yekê bi tu awayef darvekirin nayên qebûl kirin. Kenekê Bankla Netewên Yekbûyî û Yekîtiya Ewropayê kir ku tavilê li ser vê rewşê destwerdanî bikin. Komisyona Mafê Mirovan ya Kongreya Netewî ya Kurdistanê derbarê pêla darvekirinê ya berdewam li Komara İslamiya Îranê daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku di heft mehên borî de rayedarên Îranê hejmara darvekirinan bi berçav zêde kirine û got di nava qurbaniyan de hejmarekî zêde ji girtiyên siyasî yên Kurd hene. Ev girtî piştî darzandinekî neheq û pêvajoyekî dadwerî ya bêbawer cezayê darvekirinê li ser wan hatiye birîn. Piraniya van dozan li ser tohmetên wekî gefên li ser ewlehiyan niştimanî ya sîxurî tên avakirin. Kenekê diyar kir ku di dema şerê çekdariyê di navbera Îran û İsraîlê de rayedarên Îranê leza darvekirinê bi awayekî berfireh zêde kirin. Li gorî daxuyaniyê hejmarekî rêxistinên mafên mirovan ev gav wekî hewldaneke ji bo sûdwergirtina ji mijûlbûna civaka navnetewî şîrovekirine. Kenekê da zanîn ku bikaranîna cezayê darvekirinê li dijî girtiyên siyasî beşek ji siyaseta sîstematîk ya çavtirsandinê ye û got ev tevger di gel işkenceyê, êtîrafên bi zorê, bêparhiştina mafê parêzer û darzandinekî dadperwer bin pêkirinekî eşkere pêktîne. Divê Netewên Yekbûyî û Yekîtiya Ewropa hemû hewildanan bikin da ku tavilê darvekirina girtiyên siyasî li Îranê rawestînin. Lêkolînekî serbixwe, bêalî û zelal li ser iddiayên işkenceyê, êtîrafên bi zorê û darzandinên neheq bikin. Fişarên dîplomatîk, qanûnî û siyasî li ser rayedarên Îranê zêde bikin da ku bikaranîna cezayê darvekirinê bidawî bikin. Kesên berpirsyarê van bin pêkirinên mafên mirovan yên bêrehem li gorî hiqûqa navnetewî bidne berlêpirsînê. Kenekê dubare kir ku parastina mafê jiyanê û dadperweriyê bingehên her civakeke demokratîkin ku pabendê qanûnên navnetewî ye. Bêdengiya li hemberî vê pêla darvekirinê tenê dê bibe sedema berdewamiya bêcezatiyê ji bo sûcdaran. Têkliyên dîplomatîk yên nû di navbera Şamê û Beyrûtê de bala xelkê dikişîne. Wezîrê derve yê hikûmeta demkiya Şamê Esed Şêbanê di serdana xwe ya li Libnanê de got eger pêwîst bike ew dikarin li gel Hizbullahê bicivin. Her du welatan her wiha ragandin ku ji bo xurtkirina têkliyan mekanîzmeyeke hevkariya nû jî avakirine. Esed Şêbanî li Beyrûtê bi serokê Libnanê Joseph Aoun û serokê parlamentoyê Nebî Berê re civiya. Piştî serdanê Şêbanî peyama eger berjewendiyên welatê me pêwîst bike ew dikarin li gel Hizbullahê bicivin jî da. Her wiha teqez kir ku ew ê destwerdanên di karobarên navxweyî yên Libnanê de neke. Ji bo avakirina komîteyeke hevkariya hevbeş a asta bilind di navbera her du welatan de li hevkirinek pêk hat. Balkêşe ev serdan piştiya Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuad Husên ya ji bo Şamê pêk hat. Hate îddia kirin ku Husên hişyariyên Îranê yên li ser destwerdaneke Şamê ya ji bo Hizbullahê ji wan re vegotiye. O serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump jî dubare ji İsraîlê daxwaz dike ku mijara Hizbullahê ji bo Şamê bihêle. Şam jî îddia dike ku ew naxwaze bikeve nava şerekê herîmî û diyar kir ku pêşiniya wê a aramî û normalizekirina têkliyên bi cîranên xwe re ye. Hem wextî vê serdanê artêşa İsraîlê îro êrişên nû yên asmanî li ser başûrê Lubnanê pêkanî. Artêşa Rûsyê bi dijwarî êrişî paytexta Ukrayna Kievê kir di êrişên bi mûşek û dronan yên ku Rûsyayê pêk anîn de herî kêm 17 kes hatin kuştin û bidehan jî birîndar bûn. Sirên di tevahiya şevê de li Kievê nesekinên Rûsya bi dehan mûşek û bi sedan dronan êrişeka berfireh li ser paytexta Ukrayna Kievê pêkanî. Li gorî xizmetên awarteya Ukraynayê herî kêm 17 kes hatine kuştin û bêtirî 5 kes jî birîndar bûn.
لأوتيلكي وجلك آواهيان زيانين مزن بيك هاتن هن آواهي بتواهي هاتن هلبشاندن او تيمين رزگار کرنی اپراسیونین لیگرین و رزگار کرناش بو کسین دبن کابلان دا آسیمان پیکانین. شهرداری کیوی جیم جگل خواست کو دستارگان دبمینه. هیزا هوایی اوکراینی را گاند کو روسیه هفته 4 موشک و نزدیک 500 درون بکار آنینه کو پرانیا وان جهیلا پرگالین پاراستنا هوایی و هاتنه خستن. تی گوتن گلک موشک و درون لدورین جدایین پایتخت کتنه. سرکماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی دیار کرد که ایرش ددمه که دریج ده هات بو پلان کرن و بریار دا کو سردان خویا دروی ولید کرد بکه او زو وگره ولید. لکیوی برونهیا یکم آس بهره استاویران یا شرجی دیار بوم. افدمك مجرى مازوتي د روجاوا خلكي روجاوي كردستان بطيبت يا باريزغا جزيره ديكو جلك نقاش جدا جل سرتين كرن بطيبت مازوتا خدمات لروجاوي كردستان امنها د في رابوريدا هورجلين وزراوين في ماديل هرم جبو راديكينكو حوالا مم جوانا جمعه او حوالا مي كاميرافان هلوست علم باوايك برفرهي لسر في رابوريك طيبت آماده كرنا املي تماشا بكن. سرز الشاعب خط احمر لا رواتب لا اجور افقر بالغو دنجي بلندي كهند بهيزن افزيدي دحروجانا لهرم الروجاوي كردستان جبو باشكرنا ما في واني جياني دنجي وان جهر داريتي بهيستن ايجار كاورن ام هنا كي دفي رابور ده هن خالان زلال بكن سرز الشاعب خط احمر لا رواتب لا اجور والله ما زنجينا تجي خير وبيره لتفي ويجو بهاتنا حكومتها دمكية الشامي آن كو بشتي الهفكرنا بستونه هيتشلا خلكين لفير تفلهف وبرتشي كريا هر دربايا كفي تشاكوشي برهمين قلك باشو زنجين دردخا مروف كاربي جبري حمی برهمین کودر دکتن دبن سروری ریوبریا خسر ده هاتن بلاف کرن و دابش کرن. لی نهاو پشتی الهف کرنا بیستونه هی چلا. چه برهمین کودر دخه؟ حکومت آدم کیا شامی لگوری خو بلاو دابش دکه. نها لی پارزگاه حسکه 1521 جنتور هنه کود کون خدمتا وی گلیده. ایجارج بوکو اف جنتور ورن بکار آنین پیوستی آوان ب11 مليون و 789,478 لتر مازوت هيا. چمكي هنك جنراتور هنا 8 ساعتان كار دكن، هنك جي 16 ساعتان بيدخن، هنك 24 ساعتا بكتيه. ايجار جبركم مازوت بيدمي قال لك كيم بويه هنك خديه جنراتورا ساعتين وان كيم كرنا هنك جي جبني دج خدماتي درخصنا. بارا فرناجي جبي مازوتي هي نهال باريزغا حسكي صدو ده فرنهنا كوبي وسياوان مهانا بحفصدو تشلو نحزارو نحصد لتر مازوت هي ليه بلي جبركم مازوت كيمه او جي قلتي بغازنن ايجار كان بحث اشابكن نهال بيت باريزغا هي حفت اشهنا جبوكو اذ اشانا ورن شغلاندن بوسيا وان مهانه ضد صد و 15000 لتر مازوت هيا جبوكو تيكا بن خدمتي ده لي بالي وانجي زرارك قال لك مازن جي كان بونا مازوت ديتيا
لفير بيرو منهل آبجي هنا لفير باريزگاهی دصد و 16 منهل هنا كوبيوستياوي مهانا ب 408,320 لتر مازوت هيا هروها 626 صهريجي هنكو بويستياوان مهانا ب 441,000 لتر مازوتي هيا إيجار وان آلیان جی آنکو وان بشر جی زراره گلک مازن جکن بونا مازوتی بیتنا ابشن کنها من یک بحثا وان کر بری الهب کرنا دنابرا هزین سوریا ديمقراطي قصدي حكومة دمكيا شامي روجانا چلو بين حتى بين صهريج المازوتي جبو به هرمي دهاتن بقطاندن و شاندن ليه نهاو بشتي الهف كرني روجانا تاني 20 صهريج مازوت جبو باريزگاه حسكتي ابي صهريجي تيراتشتكي ناكل ايجار نتني اف نهالي بوري آگاهين طيبتي كورونا هاي تيبي بلاس خصية حتى ضويا مها حفتان بسري مها حشتا ابي صهريجي كوتين جي دسكنن چمكي حمو بشا صوت مانيه ايدي شام بري بدبا بريارين كوتين الصندن بلندبونو كينبونا مازوتي شام برياراوي دستينا چمكي وان بوتيا اف بشين خزمت گزاري ام تو آليكاري پیشکشی وان ناكن بلا هر بشك خب بري بدبا يا إدارة ويا مدير القرار بدون تغيير بریانها بریارک درکته بکو تفگرا موتوران لتواهی پارێزگا حسکی وره قدخه کرن اف بریار دیگه که هزیران داغم بجند دست پیک اما هزیران ده پیک هات بوم اف بریار دو که پراتیکی دروژا یکی تیرمه ده ادیکت مریت اونها اف بریار تی بری و برن لی حلبت اف دمکم نرازبونین لهمبری وی بریار جهنه او خواپشاندان تینه لدار خستن لی بلی لدیری که گوهرتنک ده بریار ده چی بویه جه ساعتین هفته صبح حتی هشت ایواری و ماتور بکاربن تف بگرن لی اوج شرط و پیوانین کو جالی ترافیک و هاتیه دیار کرن هنم انگو دو گوهرتنا دم دجی گوهرتن دایا چی کرن نوچگانی ما دیار حسام لدیری که چو گل ریو بریا ترافیک و سدمین گوهرتنین کو پیک هاتن جیم رادی کینه سلاف تماشان بینر ما ده یکی تیرمه بو انگو بریار قدخه کرنا ماتوران یکو ج ترافیکا پارزگاه حسکی در کتبو ده کت مریت ده کنن حال ترافیکا باجدار دیره کنه برز روگش عبدالله کو لسه ترافیکا باجدار دیره که صد کنه برز روگش اما سپاس دکنه در فتوا دامه اف بریار چه ماهات درخستن و چه ماهات عدلاندن جبو بریارا قدخه کرنا ماتورا ج پارزگاه حسکی هزا ولکاریا هندری در کتی صدمه وی دسپیک جبو مثلا ماتورا ومسألة تشليحي ومسألة كشتني ومسألة حتى اغتيالات جيتشيبون نافبرا مالباطي مسألة تعديل كرنا برياري جي تعديل قالك نرازي تشيبون جملتي مرا وك باجاري ديريكي يقركي لاقي قالك دركاتن مظاهرات دركاتن جبو تعديل كرنا في برياري يعني راستي ملاتي ما نزيكي في برياري بون نزيكي عاطفي مسألة كاري وشغلي و قال لك موظفنا قريداي رخصتنينا قريداي اسايشنا ترافيكي نجي سوي اساسي جي شو جيفينا تشيبو الباجاري ديريكي منطقه اسايشيا ديريكي تشيبون جبو مساله تعديل كرني جي سر اساسي برياري ملط تشيبون اها دسبيكا شو حضره ماتوره بو جزئي بو حشت ايفاري هفته الصبح شخوا یه کسی گو موظف جیجوی چه سرکاری خوا یه موظف به گو کاری خود که کاری عوق بگوتی عامل عادی جید که و کاری خود بکه حضراوی بو هشت ایواری هشت ایواره حتی هفته الصبح حتی هفته الصبح و دنابا بازار دجی حتی قد خکرین گشتی چه عسکری چه مدنی چه موظف گشتی هاتنا سکنند يعني تي باين كوين قرارك دن درخن كو كاسي قاصر ورا قرتن يعني كاسي عمر محدود ورا قرتن يعني قرارنا هو درخستي وعدلنا هشتي ايفار حتى حتى الصبح طريقه دخكرن بريارك دن ها كاسي قاصر ورا قرتن يعني كاسي محدود وك سيستم ترافيكي وكارو خبات ترافيكي جو امسر كارتكن دم صباجي ايفارجي
يعني كسي جو صباح تيجرتن هكا تمني وعمري وابتشوش جبي وزارانتيا بكسري ماطورة هلدش أو بريا سيرفيس دي طبقاندي تشتك جبرياري نها تجوهرتن وتشتك قانون ترافيك نها تجوهرتن دما إيفارة دجي هذا قرتن شو أو أمين نزيك كترافيك قانون ترافيك ما هيش كبد حتى بريارة كنوج مرورج بمسألة أف عمر قاصر وقيادة رانا ضمن حضرة ساعات حشت إيفاري هاي حافظ الصبي. لا جالك سباس أما سباس دكان. بری بینرین هجان و چامه داوی جی تکلداری پاقجیه لحریم حسک تلتمر او تربسپی خباتن پاقجیه گشتی دست بکرنه دیگل خباتن مجلس باجر و شهرداریان و جاری اکادمیا براتی جی به کمپانیه که جواکی بجداری وان خباتان بویه. خباتن پاقجا گشتی لباجر حسک تلتمر او تربسپی دوام دکن لحسک تیمین خدمت گزاری لگوری پلانا پاقجی خباتن خود دومین او دروژا چرمین ده گهشتن تاقا العسکریم. اف خبات به هفکاری مجلس باجر حسکی شارداری او سازین جواکی تیمشاندن. آرمانچا سرکه راکرنا زباله پاراسنا جنگه او بهسکرنا چاندا هفکاریه. لتلتمری جی مجلس باجر به شارداری گل ره خباتن پاقشکرنا تاقان پیکتینه. ده چارچوبه وی پلانی ده کلانین کومینا شهید وارشین هات پاقش کرن. ده همان دمی ده مجلس باجرو که قبور القراجین خباتین خویم پاقشی لگوند الدردارا دوام کرد. ده آلیه کدن ده اکادمیا براتی لتربسپی کمپانیه که پاقشی دا دست بکرن. ریوبر او شاگرتین اکادمیه لکلانین سرکه یم باجر بجدار خباتین پاقشی بون او دیار کرن که آرمان جوان پاراستنا پاقجا باجاران او گندان او زده کرنا برپرسیاریا جواکیه. نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختار بن.